balekgotla bao ba amegang go tlaga kwa masepaleng wa Ramotsheremoila le wa Maqwasi Hills ga jaana ba mo maemong a kwa godingwana. Bone ba akaretsa babusa kgotla le maloko a dikomiti tsa bomeiara. Bontsi bo tlile go gaisanela ditlhopho ka fa tlase ga Forum for Service Delivery, South African Political Association go akaretsa le bontlhopheng bao ba ikemetseng. Botlhe fela ba kaile fa ba dirile seno ka ntlha ya fa ba ne ba sa itumelela tsamaiso ya manaane a bontlhopheng ba lekoko la ANC. Mongwe wa bone ke mmusakgotla wa masepala wa Ramotsheremoila Alfred Nyamane. Nyamane o tlile go gaisanela lekoko la Forum for Service Delivery. ANC le ga e ka nkwalla lekwalo ga ke go nna le mathata ke emetse fela lekwalo le ka kwalwang ke regional secretary wa ka ntha re ko ba re itokolle ko ga masepala e tlebe le gone ke itokollang go fitla gompieko ga nkitla ke itokolla mme ba ska ba dirisa mekgwa go tsa batho. Nako e IEC na le melao le melawana ya re ga gona o tshwarwang o e leng mo councilora ka kgwedi tse 3 tsa bofelo. Yani ke bua ke le fa gompieko ke re go setse matsatsi a le 25 mme go raya gore ANC ga utlwa re bang kwalla lekwalo ba tshogile ebile ba roroma. Fela ANC go bontsha e ikaeletse go tsaya dikgato kgatlhanong le bao ba amegang. Bangwe ba bao re ba romilweng go pusong jaaka makhanselara ANC ba tshotse tshwetso ya go gwetla ditlhopho tsa dipuso selegae mo boemong jwa mekgatlho ya kganetso le jaaka bontlhopheng ba ba ikemetseng. Jaanong dikgato tse ba di tshotseng tse di raya gore ba itokolotse jaaka maloko a mokgatlho. Jaanong se mokgatlho o tshwanetseng wa se dira mo morerong o ke go tlosa bontlhopheng ba ba mekgatlho ya kganetso jaaka makhanselara ANC. Kgabagare ba Komishene ya Ditlhopho kana IEC ba kaya fa go letlelesega go ya ka molao gore molekgotla a ka leboga tiro nako e nngwe le e nngwe pele ga ditlhopho. Patrick Dintwa, SABC News Mahikeng.